Inggih Dani Agung ingkang kepracados dadi pangarsa maring kakonangan puniki. Inggih mangdanekanten tur malih kapiyarsa sekatahing pangandika raga sami wau inggih. Dhewek tiyang ndawaka raga jeneng andika ngruntuhang pangandika lumawi rangga wacan ingkang sampun sayaga maring arsa raga ndawaka. Nurga, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dawagang raris. Sehingga semalam yang pernah turut meluncur ke marindani sana ngarapin. Miwah ingkang ngabihin ring kiwa dengan permalit pur. Menawi wonten malungguh ing ngarep dani kepada seminang ke pengamuk karama adat ring desa kota raja puniki. Miwah marindani kadus minang ke pengempan adat ring dusun dalam laut nggih. Tur malih maring Raden para Raden menapuli pawangsa Tuang Guru Kiai Haji Santri Wakil Mending Bila sedaya nalarkenah dan tiap melungsur bergerak. Kalintang lega toas maring dhewek tiyang sami kamu tamu inggih dhewek tiyang pribadi. Semapan dan bineman inggih dhewek tiyang pulih bangun pertama bisa manembrah kerawuhan raja dengan andiki. Jelaran puniku inggih maring dua piatur dhewek tiyang penmangkin boten wonten piatur kang kalintang manuli piatur semapan prang prayugi piatur palian raja dengan andiki sami kang utami Agung pengarsa wetan. Moga-moga pepanggihan puniki demikian sami kelawan raja dengan andika pulih rahmat taufik wa hidayah atur saking saya atur saking dan pati singgih dane agung pengarsa wetan inggih kalian tak becik tur patut sekatahen pangandika raja sami wau inggih yen dewek yang hangyarse sekatahen pangandika raja raga dengan andika puniki inggih cendak piatur ugi maring dhewek tiyang sekatahen pangandika raga inggih sampun bisa sadar panggih raga dengan andika termalik dari ingkang ngareng kerawuhan raga puniki dawagang yen wonten malih pamalih pangandika dawagang surga Yang puniki rikiwa kalagan tengan temen pengkur dhewek dan mangutang ngaturaken panugraha maring pragayana manusia. Termalih inggih sampun dhewek tiyang ngaturaken piatur mari puluh puniki sampun panurnya puniku sampun bisa ketare sampun bisa tapi dawuh ketare. Alhamdulillahirabbil alamin. Inggih dene sampun ketampi panugraha yang termalih sami nyarengi yang puniki biyen kalau berada yang matur makadio untung sumadia. Agung pengarsa wacana semapan inggih dinemang dhewek tiyang wantah pengarsa maring kakonangan seputu. Jalaran puniku uyat maring dhewek tiyang jadi pacang ngaturaken panyuwun rumiyin antuk dani sami ingkang pulih manembrah kerawuhan raja andika sami makin ilang tuku ampura. Dhewek kita ngaturaken panyuwun antuk dani sami pareli krama sami dawagang raja jeung andika ngranji maring kontang sumadya raja jeung andika dawuh. Singgih mapan dhewek yang rumati kapan dikayang antuk dan pembayang yang hingga bermin pisulu sumadya masang wantah sami sampun rauh ulam-ulaman miwah perundangan tur malih dan isane datawakang antuk dan ikang handarapi karya yen enten dados malih pengantos malih pacang matur maring pacang rauh dan pembendi jabat gini sumadya ngaturan aji krama ring harapan ragan dan isan ini inggih wonten sampun iki dhewek yang ngelunsur pangandika dawuh. Sehingga dari agung pengarsa wacana inggih wiyat maring dhewek tiyang jadi pacang ngaturaken panyuwun malih antuk dani sami punapi inggih karsaning raga jeung andika puniku inggih sami sekadi karsa dani pareng inggih krama sami amburan dawuh. Sehingga dari agung pengarsa wacana inggih sampun dhewek tiyang ngaturaken panyuwun antuk dani sami puniki inggih ndawa gampang dane
pangarseng bocane ingkang ngantos ing jaba puniku mangke saksane malebu maring genah puniki semampan inggih ring dina mangke sampun dawuh jalaran puniku endawah kanggap. Bismillahirrahmanirrahim alamin nggih dening sampun napaksa muga diatur tiyang sanewu inggih dan kulon ngelun suruh menika pamit pajang rawuh dan pajang matur maring dan pembayut tiyang negeri sedaya inggih wantah sampun iki dewek tiyang assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lur